jeftinu kupovinu igrica preko interneta, posjetite Gera. Ali uglavnom ljudi, bez da ostavite like na ovaj video, ajmo pokušati 3000 lajkova. I ostavite taj subscribe da dođemo do tih 100.000 subscribera. Danči postaje stoka. Ali uglavnom ljudi, stiglo je vrijeme da se Danči ženi. Pružite mi saučešće u komentarima. Ali uglavnom ljudi, u prošloj epizodi sam bio onaj debeli lik. E pa Danči se operirao i postao sam mršav. I još sam crnac postao. Kad me sin ugledao, zove policiju. FBI, open up! Ali pustimo to sve sa strane jer moj sin izmet će danas da dobije novu mamu. Uglavnom ovako izgleda moja žena. S mladom preko pragalca viljuškarom. Ali da ljudi, ako se pitate zašto se Danči ženi, ženim se zbog papira. Ali uglavnom ljudi, ovo ovdje je moja žena. Ovo je guzel šifonjer. To je zato što mi se guza po vas dan. Guzovi ko trokrilni ormar. Život je pa treba ovo uzdržavati, veća njena sisa od moje glave. Ali da ljudi, Danči se ženi i sve je spremno za vjenčanje. Tata, hoće bit para nekih. Sine, mi se ženimo iz ljubavi. Moš misliti. I nju da se okrene na ražanje, riješila bi se glad u svijetu. Sljedeći video žena me izbacila iz kuće. Ali da, ja i Izmet smo spremni, znači mi smo se već spremili za vjenčanje. Ali Danči, kad ćeš meni kupit vjenčanicu? Kad navrbi rodi grož. Pa kako ti možeš imat odijelo? Guzel, nemoj se meni miješati u posao, ovo je odijelo od mog djeda iz 45. Znači nemam para za odijelo, nemam para za vjenčanicu. Šuti i uživaj. Sirotja na aparatima. E sad ljudi, Danči je crkla veš mašira. Evo ove, ne mogu 5 minuta mira imat od nje. Frankline, jesi našu štašu ženic. Ova jede janje za doručak. Ali da, vrijeme da malo operemo odijelo, to je to. Eto, kad nemamo veš mašinu i ovo će poslužit. Ljudi, Danči je sad čist. Koja si ti seljačina? Evo ovako, Guzel, ja sam za tebe pripremio ogromno iznenađenje. Ja, znala sam da imaš dušu. Imam ja još nešto. To će tek za prvu bračnu noć. Ali evo nas, cijela obitelj je na okupu. Znači spremni smo za vjenčanje. Danči je zvao 300 ljudi, treba se ubrat keš. Valja ovu nahranit. Gledaj ženo, ma šta ti je budući muž spremio. Gledaj limuzine, znači piši propalo. Jo, kako je krasno. Pa će ova limuzina moći krenut s njom. Guzel, budu li mi gume pukle na limuzini, vidit ćeš. Svršaj malo ženo. Jo, kako si me usrećio. Ma srećo moja masna. Izmete, reci mi koliko je sati. 5 do kašnjenja. Sjedajte u limuzinu, ljudi, zakasnit ćemo. Pa sjeda ona iza, gospodja, pa neš ti naprijed. Ali ljudi, evo nas, krenuli smo na ceremoniju, ali će nam biti veselo. Znači, jedva čekam da se oženim, dobijem papire i ćao. Vidi ovi što imaju limuzinu, oni su sigurno bogati. Ne znate vi šta pričate, ja sam prodao bubreg za ovu limuzinu. 3 dana jedem sue kifle. Ali idemo ljudi, vrijeme da se Danči oženi. Moje Izmete, nikad se nemoj ženiti, vidiš ti u kakvim sam ja problemima. Oj, Bože dragi, zašto se ja ženim, ovo je strašno. 15 minuta kasnije. Moja Guzel, budu li gume pukle, ti ćeš ih platiti, znači meni ne pada na pamet. Ja vam se ženim u ovoj lijepoj crkvi. Ti se udala za mene, a ne za Bill Gatesa. Mi se ženimo na groblju. I da ljudi moji, prije nego što stignemo, samo da vas pitam, znate li koji jedini na Balkanu može izreći smrtnu kaznu? Matičar. A uglavnom ljudi, evo nas, stigli smo, to se traži. Evo nas, pozdrav ljudi, kako ste? Vidi vjenčanje, znači ludilo. To je to, stigli smo na vjenčanje. Evo gospodine, može jedna slika. Ispašćemo ku Gabori. Jo, vidi, Superman mi došao na svadbu. Supermane, spasi me. A uglavnom ljudi, evo nam popa. Gospodine, pa gdje ste ovu našli? Našao sam je na deponiji. Pored volkih žena ja ovu svoju nađao. Čuti konju da mi ćeš preko ušiju. Jadara majka. Ali Danči, vrijeme je za ceremoniju. A few moments later. Ali uglavnom Danči, da li ti uzimaš ovu debelu guzatu Guzel za svoju suprugu i obećaješ da ćeš je voliti u dobru i u zlu? Pope, pričaj ti šta hoćeš, tebi u svijetu, ti se ne ženiš. Jadara majka, obećajem. Da li ti Guzel? Da.
Mora da je gladna pa ovako žuri. Morate poljubiti mladu. Ova je sve, samo ne mlada, laj. Seksi, ljubiš, pa ne ljubiš konja, čombe, nego ljubiš ženu. Ženu? Čestitam, sad ste muž i žena. Pa sve neću rad za papire. 5 sati kasnije za vrijeme proslave. Ali vam ljudi, kao što možete vidjeti, evo nas na našoj proslavi. Slavimo, Danči dobio papire. Evo, ovo je moje nakaze. Čača ti je nakaza. Vidi Popa što se olešio. Pop je lakše s tim viskijem. Ma meni je odlično. Pop se najbolje zabavlja. Moj izmete, vidiš ti šta je mene u životu snašlo. Danči završio na robiji. Ovaj me napada. Šta je mene si našao na moj svadbi udarat? Đubre jedno pijano. A vidi Popa, on i dalje uvija. Uvija ko krivina. Ali da ljudi, iznajmio sam ovo ovdje sve. Znači ovaj dalje pleše, ja ne vjerujem. Ali uglavnom ja sam ovo iznajmio, znači nemam više para. Ali nema veze, bitno je da imamo papire. Tako da je to odlično. Ja idem da feštama, mi se vidimo sutra. 24 sata kasnije. Mužu moj, kad ćemo na medeni mjesec? Pa mogu ja od tebe televizor malo da odgledam? Ćeš ti na medeni mjesec u McDonald's? Mani te fore, ja hoću ko svaka žena na medeni mjesec. Hoću ja na Mars, ali nemam para, odakle mi? A one pare što u čarapama sakrivaš. Danči šteka pare u čarapama. Ova moja žena troši ku Boeing A320, šta da radim s njom? Idemo na medeni mjesec. Dobro, ajde, pakuj se, idemo. 2,000 years later. Pa gdje je ova žena? Čeka me već 20 minuta. Joj, sjetila se i ti dođi, brate dragi. To je to, sjeli smo u auto, idemo na medeni mjesec. Ali uglavnom, sad smo došli do treće faze mog plana, a to je da se riješimo moje žene. Evo nas na medenom mjesecu, ženo, šta kažeš? Kakav je ovo medeni mjesec, mi smo 20 km od kuće. Sirotinja i Bogu si teška. Meni je super. Jedini je izmet ovdje zahvalan, znači ja ne znam šta da kažem. Ali uglavnom, vrijeme za treću fazu našeg plana. Kakvim ti planovima pričaš? Pa ništa, reko kiša će. Ali ovako ženo, zato imam sad jedno iznenađenje. A to je da ću ja tebe da provozam u helikopteru. Jao, kako krasno. Vjeruj mi da će biti krasno. Ali ovaj put izmet ne ide sa nama, ali nemamo najbolja iskustva sa helikopterom. Izmete, uvacite! Izmete, nije to padobran, to je ranac za školu. Izmete, nemoj, samo sleti u vodu. Sleti u vodu, izmete, samo sleti. Oj, brate, dragi, izgubio sam dijete. Piši propalo. Ajde, sjedaj, valjda ću uzlet s tobom. Vidi kak se raširi. Ko mamba. Mamba, rumba samba. Izmete, sad ćemo mi. Jao, kako je ovo prelijep pogled na grad, baš je romantično. Da, baš je romantično. Ali uglavnom, ženo, imam nešto da ti kažem. Da to nećeš reći da me voliš. Hvala za papire. To je to, Danči na aparatima. Vidi je što pada, brate dragi. Jel ti mene sprdaš da je ona ovo preživla? Ali ovo nećeš preživiti, ženo, vataj. Žene, javljajte se, Danči postao udolac. Nek smo se i ove riješili. Tako je, sine, tako da uglavnom ljudi obvezno ostavite like na ovaj video. Ja se iskreno nadam da vam se ova epizoda svidla, a ja Izmet ćemo malo da uživamo. Tako da ljudi, mojte bilo to što tiče ove epizode i hvala svima puno ukoliko ste pogledali. Ukoliko jeste, obvezno ostavite like, share i subscribe. I obavezno ostavite naravno subscribe da što prije dođemo do 100.000 subscribera. Tako da uglavnom ljudi, doviđorno.